Wakumusonga mukayaponya maswiti toku, wakumukumba nkizona fundo za chikoka, ukumutima wake kisekerera, ukukatisoka kikakumwemwetera. Wambula kumanya ili misuzo, wambula kumanya ili misuzo. Zizitiza na zizitiza fumuwane, ngumulaila ninguruja kwa mama wachali moyo, ngumulaila ninguruja kwa dada wachali moyo, ngumulaila ninguruja kwa itu na kuka namwe. Zizitiza na zizitiza fumuwane, ngumulaila ninguruja kwa mama wachali moyo, ngumulaila ninguruja kwa dada wachali moyo. Kani namshemera nijiwemi tipangire budget. So mutipangirenge budget mwezi uno kumba kuti ndrama nyake tutume ukaya inyake tovilepo vana kusukuru. Iya kwena ngauli umoyo wakuti nyimwe nyake mwene mweso kutandalanga he papi maimbuni para kapu ajuzi mkanga uti papi nukubabi tafumani tukakushitikia kunyumba ndachomera kushemana afumuvane cha iwo wenga wakataka iva kushitika pakuti vanoti vafumuvane ayi wachikambu. Yeah, nataka kukumbika vakuti vakuti. Na kukumbika ni vinandi, kukumbika ndiye mwezi huu para kumana wakangati ngashitako skulu ziukenge vana so zilijala ziukenge kwetu wapange kushina chake chakutwana kula kashitebisha ati wakayambire skulu kwali kuli makope nikakushikaso kwa mama na usi mkaputa kale lakaiwea kupala kuti watu wakula kadama wote kungani. Maona? Oh, so natanifumbeko kuti kama mavino wao dere mbweni pange support ndine mbwe dere support ifime mpaini mami. Enya na support mpange ndi makasi ndi mwafumulani. Kasi ndi mwafumulani. Okay, so pakutora na para hapa mara kuti ayi mumza ka support nge pano kwa muzu mwatora mwana kazi mbwe mwezi uko mbweni pange budget kuka dere mbweni pange budget kuka ngana mavitu ine je masu. Oro babali bakusuzika kunyumba ine ninji. Ndimo kuira fumulani cha. Lika ndi mpale. Imwe na muri kutolera ine ndikuti chicho sema chitenge bichimupangire. Kwene sona neso pambali nyake na neso chitenge bichimupangenge. Kwene chintu chakuzirwa njakuti para iwe baba akababa ina akababa kuti imwe na mweso mulivana vaso. Imwe na mweso mungapanga support kwa mama na kwa dada. Huko so ine naso nikapanga support kwa mama nini na kwa dada vipi? Ulika kuno. Noti kuti mama wako ine mba mama wane shamba mama wa iwe. Kwa ine mshema utaka dangu kwa ine mba mama wa iwe noti mba mama ine shawani. Imwe muri kutolera ine ndikuti so mutu kwange tukwesana mbwe manje ya manje shakushita ndimu shakushita ndimu tupangira ndimu manje shakushita ndimu ndena shakushita sababu mwaka pole tindamale changa manje shakushita ndimu noti kutine kunsukanga chemwaitika kanti muimbire uyu timuimbire mwanakazi uyu timuimbire. Hello baby. Hello baby. Aise tine makora wapashoko mkumanya kurwara nguso waka imwe. So mishoni cha kutimbuni vila tikapangana vila. So mishoni cha kutimbuni waona kuti uliwe nakumangani kupalire kuti za programu ila naipanga yose ila ukakumbanga ila kasuka ni parapoti yayi kukumbaka ndarama kandi disawuzani uyambilepo business. So ndarama ila napanga sort out so nakumanga kuti mashero tisangane kumarukunya kuti tikarigera njiwe na ina ndeni bonga pange tongo solose kusana na ndarama hizo. Iwo kumanya kale nini mundu wa makopara na weso wachitikambunike. Iwe ni mungu mtemwera nimwe tisangane pamaro na yala kayo yanga yala tikasangane pakuti nanyasha kwa yala kuluwa yayi suko palije ivi ngupanga hapa ni vene vivo va business iwo kaya kuti ukumba ndarama ya business nikupangirenge chichosi na ukumanya kale mungu temwera iwo suko se palije ndito ani kwansikenge omuni kukutemwera iwe nikupara kuti munatemwera iwe masuko yako ngani so kwa vila kuti masuko para kudandala masuko kwa ila kuti neleke kuturapo gawa nikuvwirenge chikwati mumaya kuti iwe ndine ine wanipulikisa. Iwe ni mungu temwera ine ni mungu temwa shomeni ndeweza kapliko kuti unaka minyake waka aona mbavi za mboneka hapo wanipulikisisa iwe ni wanu ayo kunikodwesa kwenu udandaula yayi nikwansikenge makora waka. Okay, naonga so mashero pala nyengo ikutaka 11 o'clock tikasangane pempara pa restaurant para ngazaka usangana mnyamata yura para ngazaka imika gari moto pa pempara para niponga kusange pempara para ndipo tikasangane para ndipo pamalira nkhani yose pa malira mapenati mba. Okay, naonga mbati sheze makora mimi naonga shomi kwa mpanga kalio mkole nyengo ikapangana ile sharp
Imo. Mbona mkushitaka kutelefoni? Bali mnyamata mnyake wanyisa kamboni utere upemba ndalama so ndivona mkana. Nimo muri bate so nimo tukutelefoni hao dini ione phone. Phone kuti yana ngavichi? Nione phone kuti kama ngwa. Ili hapa na yana. So mkushitaka kupona phone, mkushitaka kupona mwana mkushitaka phone kupona. Mutaka kuimanya phone hapa mkumba phone. Huimanya so kaponya kakafunikira kukakuti na kukata ya basi. Susura ya ukaniko. Ya udinti ione phone. Ukaniko. Mukunenesa ndemba mkuta phone makanini. Susura cha. Susura ine ya. Okay, haina kulika tona ninge na mwaneka. Mr. Special Star Comedy wachikondi wanga ineni makukonda pali penso wina wote ningakonde ngakale zelu zanga mtima wanga zose zili paiwe bebini maku Adishitaka kuperekana kasiku kisira ila hiza ni kari kuzila hizi pano Ganuto iwaiona hii ganuto namuza ni kari pa Nakona kabisa moto ya kamera gani? Ya tena kwa kumanya katika makofaro Enya sherehe watu wengi kwa sababu. Ya ila ungasema na Auso Ya nini kwa wewe? Ya inaongasha mimi kanisa Bora mtandele. So ayo kumashafunga ulipenda kwa tishemeke shambula kama umanya majipo utafika tishemeke shambula Sima. Ya kanyake sima. Okay, ambaye tishaka wewe mtu. Na mhaya kukufuma kwa yote na kutia kupoteka. Wachikabu wewe all over the zone all over the thing and it sungane bebe nati ndio weka wote ine nite ndio weka wote ine nati nite mabali je munyake wote ine ningate mwanati all over the zone nati tete sungane nati iwe ndiwe wane bali je munyake bebe ndiwe mbambo yane tete sungane ndiwe nditiane nati ndiwe zeruzane ndiwe shumashane ndiwe moyo wane wachikondi wanga ineni makukonda pali penso wina wote ningakonde ngakale zelu zanga mtima wanga zose zili paiwe bebini makukonda bebi niweweka ine ninasanga kuti ukale wanga wapatima wanga bebi ndiweweka nizakala nawe mumoyo wanga pali peso wina nimamuvila wachikondi wanga nimakondwela ndikakala naye nimanyatila tikamaenda nimakondwela akasangalala nimanyatila Nakumukumba nkizona fundo za chikoka Ukumutima wake kisekerera Ukukatifoka kikakumwemwetera Wambula kumanya ili misuzo Wambula kumanya ili misuzo Zizitiza na zizitiza fumu wande Ngumula ila ni nguruja kama maracha
kuti para machuma ya kura no machuma ya ngena chawa polisa no tutunga ya ngena chawa oh mwana wa bana ka chome na uri chi ule chome ngala ma ona ndani bakira mshikari umaye kuti iwo kali nanga ona kasa kali nanga noza ona takona mama tako tu ona ngwera taku zika na zika mwana wa sama makomba kuti bana ka zende kumasi wachana na uchungu chao chijana abantu bakutipira ngwera kana iwe choka tia uko oteke mbona kila utanga nara kuchana chini maombe ngwera mama sama mataka tuku kwanza iwe pote ngwera tena kana ngwera ninga nyingeza sio mwana mchana kuja mla kupulika bana chi ule shiba ngwera kana iwe chana na chifre chomene zikama sabantu kuri mahona mata kutulu no kubona cha usiku kutandala kutukenge polo polo biri polo kwa mahona kana kumpira mtakana kana kwa dance kana iwe na kubali kama kwa suza kama polisi kama mahona kushinde kama cha so damu diamo oseka utanga naruta ukale kusa utanga nyake na mtu mtondeka kunjoa mambo mpa kutaka mwangazo hata kama so tushika hapa ndipo ukuya kura kuya para kwa kutoka mtembele ningana mwali vindu vinyaka kwa ubexira kati wana kazuru kuoneka wendi kwa tuwanu msamara nyuma para mpepa chini tumbo kwa mkali hapa kuna kuonesika kutuiswa besura wataba ni makora chini niwe sikali ngina mpane plani mtenga ana 2 milioni kwa kuna pepani kutoka na kabasa mpala maida mwina kutatisi bai mwaka kuma ya I think ito kurani pati Quack 2024 Nibu Motoka Asa Hey Sponsor Mulala